Enshongeji eryo mugomborra eya Kasenda omu district ya Kabarore kandi abatura nibagira ngu buri season nibahingira enyamishwa eziri kutoroka omu irindiro erya Kibale zikabonera. Obusaasi butwine nubwo enyamishwa ziraruga muri Kibale National Park, enjojo, enkyende, enkobe n'ebindi bikoko. Kibale National Park yaratandikaho katwine obusaasi bwingi tange muka zitulire fene zitulire kandi fene tobire tuli hamu sente zije zitushange muka zitulire urutoki zirumareho obuwire bakabagize barenda kutusindikiraho abariribwe enjojo bakatuherezaho ebintu bice bija nangwa batuherezaho buhunga na kiro y'ebihimba bija twaliraho bija twayesharinga bagambora agume kuriribwa mali bije tugende tuze kwesharinga twamara kwesharinga batuhereze bintu gitu okurigirira abatura emisiri eyibakubire nibihamwe entasya necocerezebwa enyamishwa basigara batine bwekoro ekyabatumire batarega nyamushana ni babandi barinda enkobi n'enkyende nyakiro abazire nabo barara hanjojo bacaranjojo zinamani munu zayisamuka abantu bashatu nanga bana zirabatera umubwire bwo kurinda enjojo ziraturire emisiri yitu nijo kiratuma abana batarashoma ukashanga turi kuhinga emisiri amarigara rugo kugarisha garaturira enjojo enkobe enkyende n'amakagari kushenyuka bw'enjojo abashija bararara hanjojo turi kwetahiri twakwatwijire kushegwe enjojo. Asasira Anet, kansala wa district ahabwe gomborra eya Kasenda nagira ngu hariho n'abantu abaferirwa amagara gabo ubwo bari kwitwa enyamishwa konka tine ubara kompesintingiro muri Kasenda hariho bukwakuruzo bubatireho kugira ngo umuntu ukora ayonerwe enjojo baze kuripotinga paka ogende mu agriculture officer manyo reto warandizi otakatunje na report yarandizi za kuba zagarukire ogu akwatanise n'abatura nibashabe kitongore echa uwa okubombekera urugo orw'amashanyarazi okuzibera enyamishwezi okubatahirira no kubonera muntu wenyuma naza kubonabona nitushaba government really cause zashitagwenda ko bakatekayo electric fence mu Queen Elizabeth turaba yantugireba owakoziroko takakora hano amakuru gashakwa Jana Ntsingwire ahabwa TV West.